Muraho neza mukurikira ibiganiro byacu kuri FIFA Entertainment. Twongeye kubasuhuza tuje kubabwira inkuru itamaze iminota myinshi cyane. Reka muze muyumve. Uko gisabwa nta kindi ni ukuri iki kiganiro cyose maze ukamenya uko amakuru arimo kugenda azana, ukamenya aho isigeze. Ku mpera za Mutarama ubutaka bungana na kilometero kare 75 cyangwa 72, no kuvuga ko burutwa bwa Kigali inshuro hafi 10 bwavugishije isi yose. No mujyi ufatwa nk'umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru muri Goma, uri mu mupaka uri mu ngendwa cyane muri Afrika. Nambara y'iminsi 2 yarangiye tariki ya 27 Mutarama ubwo umutwe wa M23 wafataga mujyi wa Goma wambiye ingabo za leta Kongo FARDC. Nabwo bari bafatanyije urimo n'ingabo za SADC, FDLR, Bazarendo ndetse n'abacancuro bandi. Irwano kandi ikibuga cy'indege cya Goma nticyari kikiri nyabagendwa, umuvu w'amaraso wari wose mu nkengero zacyo. Abasirikare benshi ba FARDC barahaguye n'ingabo za SADC. Iyo ugeze ku kibuga cy'indege usanganirwa n'ibikoresho bya gisirikare bya FARDC byatwitswe muri iyo ntambara, kuva ku mbunda, indege, imyenda n'ibindi. Ikibuga cy'indege cyabaye amatongo. Ibyiyongera kuri ibyo kandi inkengero z'indege zagwaga habaye ibihugu byuzemo grenade n'ibindi biturika byose. Sibyo gusa kandi twabateguriye hari amakuru avuga ko harimo n'umurambo w'umusirikare bivugwa ko ari wa SADC, nubwo izo ngabo zavuze ko atari wazo. Ubwo M23 yarwanaga na FARDC n'izi ngabo zarahindukiye zitangira kurasa mu Rwanda. Ibisasu byazo nubwo byakumirwaga n'uburinzi bwa RDF byahitanye abaturage 16 mu gihe abandi barenga 60 bakomeretse. Ibifaru bya FARDC yakoreshaga irasa mu Rwanda n'ubu biracyahari. Amaherezo y'ikibuga cy'indege cya Goma azaba yahe? Abantu benshi bibaza amaherezo y'ikibuga cy'indege cya Goma azaba yahe, abantu benshi bibaza. Tuje kubamara amatsiko. Wowe usabwa nta kindi no gukora subscribe kuri YouTube channel FIFA Entertainment maze ugakomeza kumva ikiganiro cyose ukakirangiza maze ukamarwa amatsiko. Kuva M23 yafata kino kibuga cy'indege cya Goma cyangwa se kuva yafata Goma yohejwe igitutu isabwa kugira ngo ifungure iki kibuga gusa, maze ikavuga ko cyongera gutunganywa bundi bushya kuko ibintu byose byarangiritse. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka ati twagiranye inama na SADC. Ndakeka ko warakurikiye iby'ibiganiro mbere yuko intambara za SADC ziva mu mujyi wa Goma. Twavuze ko kandi ko tuzakorana na SADC mu gasana ikibuga cy'indege. Rero nibyo turi gukoraho kugira ngo gisanwe. Nkuko ubibona hari akazi kenshi ko gukora, tugomba gutangirira ku busa. Nta kintu dufite kuri ikibuga cy'indege twavuga ko tuzatangiriraho. Niko kandi yakomeje avuga ko nta tariki ntarengwa yashyizweho igihe imirimo igomba kuba yatangiriye gusa ko hari itsinda ribishinzwe riri gukora kuri ako kazi. Ati kandi dutegereje ko impuguke zitubwira hari itsinda riri kubikoraho. Usibye indege kandi za gisirikare hari n'izindi ndege zapfiriye ku kibuga cy'indege zirimo inini zatwaraga imizigo n'ibindi. Abantu benshi bibaza ngo muri Kongo abaturage bifashe gute muri iyi ntambara, simeze gute? Habarirwa imbunda 2 kuri buri muturage. Mu mujyi wa Goma utuwe n'abaturage barenga miliyoni 2, ariko kubera imirwano n'imivururu zimaze igiye muri uyu mujyi benshi batonze imbunda. Byahumiye ku murari nono ubwo ingabo za FARDC zahungaga zigatanga intwaro aho zibonye hose abaturage bakazifata. M23 isobanura ko ibura buri muturage abarirwa ko atunze imbunda 2. Ikiri gukorwa kandi ni imikwabu igamije kufana izo mbunda mu baturage kugira ngo umutekano udahungabana. Nyuka kandi ati hari gahunda dufite iri gushyirwa mu bikorwa muri iki gihe ijyanye no kwambura intwaro abasivili. Nkuko mubizi mwese Kisekedi yasize imbunda nyinshi muri uyu mujyi wa Goma. Nibura imbunda 2 kuri buri muturage muri uyu mujyi wa Goma. Rero hari imbunda nyinshi hirya no hino. Nanone banki ziracyari ikibazo muri uyu mujyi wa Goma, kimwe mu bibazo by'iguto abatuye Goma bafite n'amabanki. Kuva M23 afata uyu mujyi, leta ya Kinshasa yahise iyafunga, nta banki n'imwe igikora. Ko twaganiriye batubwiye ko kandi ko abayobozi iyo bahembwe amafaranga ashyirwa kuri konti zabo bakayabikuza bakoresheje kuko uburyo bw'ikoranabuhanga bwo gukora. Batabishoboye kandi babashoboye kwambuka bakajya kubikuza mu Rwanda kuko ariho byoroshye.
Nyuma y'amezi ane gusa umujyi wa Goma uri mu maboko ya M23. Ubuzima butandukanye na mbere, ni umujyi utuje utanangwamo umwanda, urimo urujya n'uruza mu bice byose. Ibyo bituma abakora ubucuruzi akazi gakomeye nta nkomyi, ku buryo uyu munsi umuntu agera muri Qatar Bereri n'ahandi agasanga ibintu nta makemwa. Kanyuka kandi akomeza avuga ko Tshisekedi yafunze banki zose ntizikora, afatira amafaranga yose y'abaturage bo muri Kivu ya ruguru na Kivu y'amajyepfo. Aya mafaranga ni ay'abaturage kandi ntabwo ari aya M23 cyangwa se AFC. Ariko Tshisekedi yakoze ibyaha byibasira ikiremwa muntu afatira ayo mafaranga. Ngo gusa turi kubikoraho kugira ngo banki zigaruke. Twatangaje sedeko kugira ngo abaturage babashe kubona amafaranga, ubukungu bugende neza. Kanyuka kandi asobanura ko nta banki n'imwe yigeze isaburwa kuva M23 yagera muri uyu mujyi wa Goma. Ngo amafaranga abaturage acunzwe neza nta nkomyi. Mu bindi bigaragara ko ikibuga cya Goma n'ibirindiro bya SADC hari imodoka zipakira ibikoresho, n'igihe twari duhari zari zitunze umurongo zitegereje guhabwa uruhushya rwo ingabo za SADC zitemera kuvana muri Kongo, harimo ibikoresho bya FRDC n'amabuye y'agaciro. Amakuru twari twabateguriye umunsi yamumva kuri microphone ya God's Favor. Mukomeze mukurikirane ibiganiro byacu binyura kuri Fight 10 maze wumva amakuru gatanu ku kandi. Urakoze, mukomeze mugire imigisha y'Imana.